Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod ni pagayam a Mary Ann. Kastoy man ti kunana. Ilingad naklangan itinagan a Mary Ann, Mr. Lonely. Jakon inlanad ti address ko. Aklunak at talaga asoplada ak. Saan mata pa nang ipalastog? Ngam ado ti mangibagbaga anapintasak. Dito'y lugar mi, ado ti agar-aram kanya. Kat gapo ta napili ak, basted da amin. Ti kayat ko ngamin, jay natayag ken guwapo. Awan dagita ak kwalifikasyon kini Elmer anabayagen nga agar-aram kanyak. Uray binasted ko ni Elmer, agar-aram latta kanyak. Agingga idinaaddaan kami iti kabarbaro akaruba, iso ni Larry. Bueno papagayam, intay denggan ti pad nakaidrama ti pakasaritaan ni Mary Ann. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapantan a Mary Ann, naladaw tan iti trabaho ta. Mabiit lang, takita agpay nodan ni Larry. Ni, adamot lalaki ang nakatakdari di igid ti kalsada. Uy, ison ni Larry dayta. O sige, mapantan. Asino day ta Larry? Mapansin nakmat siguro itan. Umay ka, mapantan. Hello? Hi. Siyak ni Mary Ann, kaarubam. Wen, sika dyan makikita ka dyan teres ti balayo. Si kagayam ti agnanaedan di takarubam yung apartment. Wen, tasidag ngamin ito yung office mi. Sika ngay, pagtrabahwam. Maladaw tan. Mabiit lang. Ay, ijay kapitulyo. Nice meeting you, Mary Ann. Oh, adan jeep, mapanakon. Ay, bye. See you next time. Agkaso, si kapay ti masidag anak yam amukan kwa na? Kat, maan-ano ko mo. Madlaw mo't una yan nga gusto ka kan kwa na. Guwapo, saan ka di? Wanan, ngam naladaw tan. Ayun, anya. O sige, mapantangarudan. Manang Dorothy? Elmer! Oh, kumusta kan? Kastoy manang. Naka-uniform ka matan. At dan trabaho? Wen manang. Ijay mayor's office. Iso adya ko nakapaspasar ijay balayo. Win nga rod. Saan mo matan napaspasyaran ni Mary Ann? Kumusta mo ni Mary Ann, manang? Single pa lang. Nagsupla damat ngamin day dya akabsat ko. Ang ano samlata nga arman. Umay kanto latta ija balay. Bagay mo day ta uniform mo Thank you, manang. Sa anak mat siguro itang ngalanganan kiniading mo. Si kakit di mat. Basta, anusam ngamin nga arman. Kaya tan nakantulat ta. Mary Ann, nakitak ni Elmer ija palengke. Mabisinak manang. Bayan nak pay amangan. Saan man atilanagan nga ibagbagam.
Ibagbagak laang mata nakitak ni Elmer. Ay na binasted kun dayta itinamin anon. Jak kayat ni Elmer manang. Ay na, kat no nakasingsingpot abaro. Nilari ti crush ko ina. Jay kaaruba tayo cute. Jay kanayon anak katakin? Jay neat nga agbadbado? Correct, manang. Iso, napo daw, kan clean cut ti buok na. Amom, nukas jay kagwapo ti may sa alalaki. Ado ti chicks na. Am-am muna kun manang. Iso apat siya nga agaram to kanyak nilari. Amam muna kan? Siya kun ati nakiam-am mo kan kuana. Anya? Ay, di ka lang mabain. Si kapay a babae ti masidagkan kwa na. Ay namanang millennials itan. Mabalinan a babae ti agaram. Ay, di mo aramidan ti kasta, Mary Ann. Tanakababain. Oh, kita aman dayto ang sandal. Bagay kanyak dayta niya. Nagngatong samot dayta. Tapno sexy. Kat no makita nak nilari ang nakasuot iti kasta ang sandal, ma-inlove kanyak kat arman nakon. Sapay nagnginan samot dayta. Sana bali, order akon, ta i-deliver dan iti mabiit. Hay, talaga na in love kan iti dayta alari. Nagngina a sandals, gatangam iti online. Ay na, ading ko, mapantalaang makipalengke, nag-heels ka pa'y laang. Agore ka manang, urayan tapay alumabas ni Larry. Anusam nga rod anak katakder dito'y, anak ka-heels? Apay nga ta di matla lumabas ni Larry. Awan nga ta ti trabaho na ita. Manang? Ne, adda kayo mat ka ni Mary Ann dito eh. Wan Elmer, umasidag ka. Inayabam? Wan Apay nga da dito dayta. Mapana ko magpasyar iji balayo. Ngem, nasabat kayo matan dito eh. Mapan kami man agpalengke. Oh my God, takaduan na kami. Anya ka matan manang. Mabalin, manang? Ay, katuan Sige, umayak nga rod. Gundaway kon ang makadua to'y love ko. Nagado ti pinalengke mi ka ni ading ko. Pasensya kan Elmer ha. Si kamot tan tinagbalin a para awit. Okay lang, manang. Ala, umunag ka Tagsarita kayo ka ni Mary Ann. Mabalin? Ay, katuan Umay ka, taagluto ak iti merienda tayo. Ala, umunagtan. Mary Ann, siya kun taagluto. Ingkasangwan ni Elmer ijay salas. Apay nga minta ayab-ayabam, imbes ang nagawid ko man. Ay na, si kamot. Di ka lang maasyan. Kat pinagawit mo pa'y kadagiti ginatgatang mo. Ay, nagbayagmat ngamin nga agaram day di alari. Tapno sardengan na kunday ta nga Elmer no adan boyfriend ko. Ay na, bye-bye amon day di alari. Di na kansamot ngamin type. Mary Ann? Adan samat ka chat mo dita cellphone mo. Adda, di crush ko. Imbag tanadlaw mo. Kasta ka di? Sige, agawid ak nga rodan. O sige, nakalukat jari daw para kan ka. Agyaman akta simurot ka iya palingki itay ha. Dahito'y siguro ti mawadi pa nagkita ta. Nasayat mat. Good luck. Para kada kayo iti crush mo. Kung nakumanamigag ka, Dilari kumanang tayo talaga lumabas, partner mo. Ada Kumay ka na duwa lang na ang ko. bakla. Libre ijay. Ay, Sige, tinasayat. kapagpapanunutan. Isumak man, barang malagip na. Ang... Hello? Regards ka no ko na ni Mary Ann? Ha? Ikumusta anak, mate? Oh, labsanda ka pa eh. Sige. Among dayjay? Gayem ti karubak. Oh, I see. O sige, agdesisyon ka ha? Iti kabiitan na panawen, masapula maamwak ti desisyon mo. No kayat mo iti balay. Tapno sana ko na mangalay ti border ko. Libre ka ijay. Hoy, nakitak ni Larry. Ay na, pinapintas mo manen ti aldaw ko, friend. Anya nga iti suot na, nakapulo ka di manen. Adamot ka duwa na abakla.
San nakakagura Ngam, amom, sabali ti agparparik na kanyak, friend. Anya day ta, friend. Baklan samat ni Larry. Di ka man agsaw iti kasta. Kunakon ket, kagura na kun. Lalaki ni Larry, nagwapon tupay. Kasano no bakla? Ay nasaan tan nga agayam no kasta ka. Day off ko ita manang. Iso nga agpa-share kami man iti gayam ko. Aday pagatang mo. Adda mabit lang. Song batak man to'y umawawag. Hello? Hello, Manang. Ni Elmer dahitoy. Oh, Elmer! Kumusta kan, ading ko? Nagawid ako dito yung probinsyami, Manang. Ha? Apay ngay? Kasapulan dakdag iti dadakkel ko dito eh. Kumusta gaham ni Mary Ann? Nasaya at mat. Agpa-share kalatan dito yung balay Sige, Manang. Ngam, saan pa nga ita? Sige, Manang. Dayday lang. Bye. Bye! Binasted ko lang harudan. Di nakpay lasartengan. Nagawidan ija probinsyada. Nasaya at mat, tapno agtalnan. Dahito iti jakay nagpaspasyar dito yung mall kat. Agad-ado ti tao. Nang runa no weekend. Agkita ta itibado. Nasken ang mapansin nak ni Larry. Ay, apo, dahil manan alari tinalagip mo. Ay, ha? Mary Ann, kita mo? To abakla. Iso dahi ta dyan nakita kakadwa ni Larry idi. Ha? Ako ray ka. Ni Larry dyan may isa. Naka-make up. Umay ka dito. Aglimang ta. Anya ti aramidan ta. Siputan ta idano sa dino ti papananda. Ay, pumaraw takit din. Si Putang pay laang. Nakitam lang arudan ang naka-make up. Umay ka. Kaya't ko pa iti kanayunan apamanak na. Oh, ayan ang ngitang orayon ta akadate ta. Awan damot laangan. Agawid tang girl. Jakay ta agoray. Nagsakit ti sakak. Tani, nagngato ti heels ti sandal ko. Agawit tang arudan. Agling ako. Matunaw to yung make-up ko. Dito iti pagnaan. Saan adita? Friend, iawit na. Tsaka mo no anya dahi ta marikrik na. Namati ka na bakla ni Larry. Saan ka magsalit dito talaga? Ito at lapas. Nakababae. Mary Ann, ayan nga Jay pagatang ko. Ada ka di pagatang mo, manang. Katno enlistak pay. Pasensya kan, manang. Nalipatak mo din. Ay, unay kan. Aguray ka man. Nagsangit ka niya. Saan? Napulingan ak lang. Ay na, Mary Ann, kabisado kan. Adda siguro ti makagapo, no apay ang nagsangit ka. Awan. Makaamu ka, no di mo ibaga kanyak. O sige, manang. Inak maturugan. Apay, saan ka amangan? Saan, manang? Imayak dito opisinam, tao may kakitaan no okay kamatlaan. Hindi ka madanagan, friend. Okay ak lang. Sure ka? Yak lang malipatan di nakita. Nangag mo matitungtungan da saan ka di? Ada urayan da ka date da? Wan nga ron. Kitaam, pudno, dyan da dito panunot ko. Imbaglaangan ta na amuan ta ti pudno. Tsak la impagarop. Ay, bay amon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti bagim iti di mo am mo unay a tao. Idin to ta damot agay ayatkan ka, di mo la pampansinan. Sino man nun? Ni Elmer. Cute mo't ni Elmer kat. Nasingpot pa. Ay, pangaasim man. Di mo dadaulan tal daw ko. Sige, panawan ka nga rodon ditoy. Tapno makapagtrabaho ka. Elmer! Naimbag
nalagip na kami pay. Manon ataw na saan ka nakit-kita. Wen nga rod, manang. Italaman na makapasyarak. Uwin nga rod Aday tan ni Mary Ann. Elmer, long time no see. Kumusta? Nakastoy. Wen gayam. Imayak. Taumay kayo ikan iti wedding invitation. Agkasarakan? Ha? Wen. Sika ngay. Kumusta kayo niti crush mo? Awanin day, Chay. Saan mo na panunutan? Baybay amon. Ayun gayam. Naragsakak para kan ka, Elmer. Congrats. Congrats, Elmer! Pudno anaragsakak para kini Elmer, Mr. Lonely. Ngem adamat sakit anarikna. Tas sinayang ko dagiti impakita na akinasaya at idi kanya. Agbabawi akman ita, ngem naladawen ti amin. Daytoy ti pakasaritaa. Tuy pagayam mo, Mary Ann. Agyaman kami met pagayam a Mary Ann, iting ka pa nang ipatulod iti pakasaritaam. Tay kunada nga ruden, kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Ngem saan ka nga agladingit? Tadda pa'y sumangbay para ken ka. Basta di mo rekpantapusom para iti sumangbay abaro nga ayat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Mary Ann, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.